В един момент бързо установихме, че сетровите риби в това езеро имат естествени условия, такива каквито ги имат в Черно и Каспийско море. Защото езерото е дълбоко, водата, която пълни езерото, идва от девствена планина, без никаква индустрия над нас. И сме на същата географска ширина, както Черно и Каспийско море. Повечето есетрови риби стават производителни, т.е. получаваме от тях хайвер между 7 и 12 година. При белугата обаче този процес започва на 15-16 година и някой път отнема над 25 години. Например, ние в момента произвеждаме хайвер от белуга само от риби над 20 години. Част от рибите, част от белугите, които работим, са по-възрастни от него. Разбира се. Сме набори. Имаме и бебета. Ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille avec cet élevage bulgare. On a choisi spécialement cet élevage-là pour ses conditions d'élevage. On est sur un lac de montagne avec une belle profondeur d'eau, une eau très claire, une eau, on va dire, de très bonne qualité. Et quand on élève du poisson, c'est important d'avoir une très belle qualité d'eau. Et notamment pour les belugas, qui sont des poissons qui, à l'âge adulte, quand ils ont entre 15 et 20 ans, font près de 400 kg. Donc ils ont besoin d'espace et nous, en Dordogne, on n'avait pas cette capacité à leur donner de la profondeur dans nos bassins.